Ka eke I te wiwi, ka eke I te wāwa. Ka eke ko te Raukura Hawke hei toa taumahamaha hou o te toa Kaimamau o Aotearoa. No Ngāti Whātua Ōrākei, Ngāpuhi, te Kaimamau ringarapa nei, I whakataetae, I roto I te whakataetae Kaimamau toa I tamaki makaurau. I runga hoki I te tautoko a tōna whānau me āna kai whaiwhai maha. Kei a Michael Cugley anō nā whakamahuki. He kakari nui I wainga I te toa Māori me te toa Hāmoa. Ā I te oti ngātu, ko te Māori I eke ki te angitu. For it to be done, man, it's just, it's good, it's good, it feels good. Finally, ko eke ki te mata. Koira ko te whawhai matua o te Warrior Wrestling Championship I tū ki Ururoto arā ko Hawke ki tōna hoa whawhai takirua kia Jamie tangata ese. Ko Hawke te Māori tuatahi ki te mau ki te taitara toa nei. I think we proved a lot of people that we're taking wrestling to the next level here in Aotearoa. And that's all that mattered tonight. That's all that mattered, was to show everyone out there that we've got all the talent in the world for this line of mahi. Māori mā, Pasifika mā, like kapahaka is in our blood. That's our performance. And just here is like another stage that we can just do what we love and put it out there for the whānau to see. Ā ka nui te ūmere a te marea I tana toahanga. We owe everything to all of our whānau that come in and support us. And aki e nei moe moe o māua. They take the time out of the day to come and support this dream that we both have, that we want to make a career out of. So it means everything. As soon as I come out of the curtain, I can feel it, the mana, the wairua. I can just feel it. That's what eggs me on. That's what makes me do everything, flipping from wherever, whatever. It's for them. It's always for them. Kei te ātawhakaroa Hawke ki te hunuku ki ahi treiria ki te whakawhānui ake I ana mahi mamau I te kamupene MCW Pro Wrestling. Michael Cugley, te ao marama.